በጣም ጫዋ ምስኪን ልጅ ናት። ቤተሰቦቿ ካነጋገሯ ነው ይሄንን ያልኩት። ቤተሰቦቿ ህይወቷን እንድትቀይር የክፍለ ሀገር ልጅ ናት። ወደ ዱባይ ላኳት። በቤተሰብ እጮኛ መጣላት፣ ቀለበት ታሰረላትና ወደ ዱባይ መጣች። ወደ ዱባይ መጥታ 2 ዓመት አንድ ቤት ሰርታ ሰዎቹ አሮጊት መጠበቅ ነበር ስራዋ። አሮጊቷ ስትሞት ወደ ልጅ ቤት መጣች። ልጅ ደግሞ ሴት ልጅ ቤት ማለት ነው። ባለትዳርና የ3 ልጆች እናት ናት። እሷ መዳምየው ፎቅ ነው ቤቷ። እታች ደግሞ 2 ወንድሞቿ አሉ። የ30 እና የ32 ዓመት ወንድሞቿ እዛ ይኖራሉ። የሰራተኛ ክፍል ደግሞ ከጀርባ ነው። የሰራተኛ ክፍል ቁልፍ የለውም። በመተኮሻ ቴብል አስደግፋ ነው የምትተኛው። እንደዛ ተኝታ እዛ ቤቱን ለመደችው እና 4 ዓመት ሆናት ማለት ነው። 2 ዓመት የመጀመሪያ ቤት፣ 2 ዓመት እዚኛው ቤት። ከዛ እየተላመደች ስትመጣ በሩን ክፍት ማድረግ ጀመረች። ክፍት ማድረግ ማለት ረሳች። አንድ ቀን ረሳች፣ በጣም ደክሟት ረሳች። ጠረጴዛውን ሳታደርግ ረስታ የ30 ዓመቱ ወንድም የመዳም ወንድም ገብቶ ደፈራትና እያለቀሰች እናገራለሁ ለመዳም ስትለው ብትናገሪ ፖሊስ ጣቢያ እስር ቤት ታስገባሻለች፣ አንቺን የምትጎጁን ያልጎዳም የወንድሜን ስም አጠፋሽ ብላ እህቴ ታሳስርሻለች አላት። ይህን ሲላት ፈርታ አልተናገረችም። ቆየች። የ5 ወር እርጉዝ ሆና መዳም ሆዷን አይታ ጠርጥራ ሽንትሽን አምጪ ብላ ሽንቷን ስትወስድ ውሃ ቀላቅላ ሰጠቻት እንዳይታወቅ ብላ። እንደዛም ሆኖ ታወቀና ውጤቱን አይታ መዳም መታ እርጉዝሽ አይደለሁም ብላ ካደች፣ አለቀሰች። በኋላ አመነች። ነሽ ብላ ስትከራከራት አመነች። እና ኬት ነው አለቻት። ወንድምሽ ደፍሮኝ ነው አለቻት። ከዛ እኔ ፖሊስ ጣቢያ ልውሰድሽ ስትላት እኔ ፖሊስ ጣቢያ አልሄድም ወደ ሀገሬ ብቻ ሸኘኝ አለቻት። ሴትዮዋ ማንም እንዲሰማባት ስላልፈለገች ወዲያው ጌጥ ቆርጣ ወደ ሀገሯ ሸኘቻት። ወደ ሀገሯ ስትሸኛት የ6 ወር ደግሞ 6000 ድርሃም እጇ ላይ ነበር። ከተደፈረች ጊዜ ጀምሮ ለ5 ወር ያህል ቤተሰቦቿን አናግራ አታውቅም። ስትደፈር ህይወት አስጠላት፣ ጨለመባት። በቤተሰብ የታጨላትን እጮኛ ዘጋችው ከናካቴው። ቤተሰቦቿን ከናካቴ ዘጋቻቸው። አንድ ብቻ ጓደኛ ያለቻት እዛው አካባቢ ኮንትራት ቤት የምትሰራ፣ ከእሷ ጋር በስልክ ያወሩ ነበረ እና አንድ ልጅ ፌስቡክ ላይ የተዋወቀችው ነበር። ፌስቡክ ትጠቀማለች እና ግን ከተደፈረች በኋላ አስጠላት። ሚዲያም ፌስቡክ ማስጠላት ጠፋች እና ግን መዳም ወደ ኢትዮጵያ ስትጋት መሄጃ ስለሌላት ቤተሰብ ጋር ስለተዘጋጋች እርጉዝም ሆና እንዴት ቤተሰብ ጋር ትገባለች? ስለዚህ ያላት አማራጭ የቱ ደቅ አስፓልት ላይ ከምትወድቅ ፌስቡክ ላይ የምታውቀው ልጅ ነበር። እባክህ እንደዚህ ገጥሞኝ እየመጣው ነው እና የሚቀበለኝ ሰው የለም ስትለው ችግር የለውም እኔ ይቀበልሻለሁ ብሎ ተቀበላት። ፔኒሲዮን አሳረፋትና ቤት ተከራየላት። መኖር ጀመረች። የ5 ወር ጉዞ ነው የሄደችው። ከ4 ወር በኋላ 9 ወር ሞልቷት ወለደች። የ2 ወር አራስ ሆና ልጇ እንግዲህ ይዛ የገባችው 6000 ብር ነበር፣ 6000 ድርሃም ነበር። አለቀባት። እሱም የቤት ኪራይ የሚያግዛት ነበር፣ እየመጣም ያረሳት ነበር። ተከራዮች ጎረቤቶችም ያገዟት ነበረ። ልጇ የ2 ወር ስትሆን ሚላስ የሚቀመስ ጠፋ፣ ቸገራት። ወደ አረብ ሀገር ሄጄ ልስራ አለችና ለዚህ ፌስቡክ ላይ ለተዋወቀችው እየመጣ ለሚያረሳት ባለትዳር ነው። ሚስቱ ሌላ ክፍለ ሀገር ነው የምትኖረው። ልጅ አላቸው፣ ሴት ልጅ። እነሱም ሴት ልጃቸው ሚስቱ ጋር ነው የምታድገው። ዊክኤንድ በሳምንቱ መጨረሻ እየሄደ ያመጣታል። ከዛም በኋላ እሷ አረብ ሀገር ለመምጣት አሰበችና ወደ ዱባይ መልሳ መጣች። እዛው ቤት አይደለም አዲስ ቤት ከ6 ወር በኋላ የ2 ወር ህፃን ልጅ በዚህ በፌስቡክ ለምታውቀው ባዳ የ2 ወር ህፃን ልጅ ባደራ ሰጥታው ወደ ዱባይ መጣች። 2 ዓመት ኮንትራት ሰርታ የ2 ዓመት ሙሉ ደሞዟን ትሰጠው ነበረ። 2 ዓመት ሊሞላት ወራት ሲቀራት 1 ወር 2 ወር ሲቀራት ስቶሪ ስታደርግ ልጇን ኢሞ ላይ ቴሌግራም ላይ ስቶሪ ስታደርግ ልጅቷን አታውጫት፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ አታርጊያት፣ ማንም እንዲያየት አልፈልግም፣ በሰው አይነት ታስበይብኛለሽ ይላትና ይጣሉና እንደመጣች ፍቅረኛ በፌስቡክ ተዋውቃ ነበረ። ፍቅረኛዋ ተቀበላትና ፍቅረኛዋ ጋር ሳምንት ተቀምጣ ካርጎ የላከችው መጣላት ምናምን ካርጎን ተቀብላ ደወለችለትና ልጄን ማየት ፈልጋለሁ ስትለው ወልደሽ የጣልሻትን ልጅ አሁንስ እንደመጣሽ ለምን እኔ ጋር አልመጣሽም? ከመጣው 3 ቀን ነው ምናምን ብላው ማለት ነው። ለምን መጀመሪያ እኛ ጋር አልመጣሽም? ለምን ማንም ጋር ሄድሽ? ምናምን ብሎ ተናገራት። አላሳይም ማለት። ከዛ ልብሱን ለልጇ በካርጎ ያመጣችውን ልብስ ለጓደኛው ደውላ ሰጥታው
ልጇንም ሳያሳያት ቤተሰብም ሄዳ ክፍለ ሀገር ለ15 ቀን አይታ መውለዷንም እንደዚህ የገጠማትንም ተናግራ እናትየውም ልጅሽን አምጪ እኔ ያሳድግልሻለሁ ብለዋት ወደ አዲስ አበባ ከተመለሰች በኋላ እሱ እምቢ አላት፣ አልሰጥም ብሏት ወደ ዱባይ ልጇን ሳታይ 2 ወር ኢትዮጵያ ተቀምጣ ልጇን ሳታይ ወደ ዱባይ ተመለሰች። ወደ ዱባይ እንደተመለሰች አመት ከ2 ወር ሳታናግረው ተጣልተው አመት ከ2 ወር የልጇን ድምፅ ሳትሰማ ሳታይ አመት ከ2 ወር ከቆየች በኋላ ይቅርታ ጠይቃችሁ ይቅርታ በቃ ስለሰደብኩ አልሰጥም አላሳይም ልጇን ሲላት ሰድባው ነው የመጣችው። ስለሰደብኩ ይቅርታ አድርግልኝ እንታረቅ ብለው ታርቀው ብር ልካለት ከዛ ልጇን በፎቶ ቪዲዮ መላክ ጀመረ። ከዛ እሷም ስቶሪ ያደረገች ድጋሚ ተናደደ። አታድርጊ ብዬሻል ነበር ወይ ከዚህ በፊት በዚህ ጉዳይ ነበር ወይ የተጣላ ነው ብሎ ከናካቴው ዘጋት። አሁን ከዚህ በኋላ ልክልሽ ማለት ዘጋት ብሎ ካረጋት ከናካቴው ብሎ ካረጋት አሁን 2 ወሯ ነው። ስለዚህ ልጇ 4 ዓመቷ ነው። እሷ ደርሳ ከመጣች ዓመት ከ6 ወሯ ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ እኛ ጋር የመጣችሁ ባካችሁ ለምኑልኝና ልጄን ያሳየኝ። ኢትዮጵያም ለሄድ ነው አሁን ፍቅረኛዋንም ልታገባው ነው። ግን መውሰድ ሳይሆን የምትፈልገው ልጅቷን መውሰድ ሳይሆን የምትፈልገው እየሄደች ማየት ልጇ እስክታ Dogongora lama dogongoruun maaliif nama barbaachise? Shamarran keenya viidiyoon kun ijoollee afaan Amaaraan beekneef ani isiniif hin hiika. Obboleettiin keenya kun biyya Dubaayii gola madaamii keessa hojjetti. Hojiin ishii yeroo jalqabaa mana jaartii ishii ga'ee jaartii hankabaakkamuudha. Jaartii kunuunsuu ture. Garuu haa ta'u hireen qooda waaqayyooti waan ta'eef jaartiin immoo guyyaan ishii ga'ee gara akiraa deemtee jechuudha. Yeroo deemtu kana mana ilma jaartiitti galti. Mana ilma jaartii san immoo obboleechi madaamii mana san keessa jira jechuudha. Inna balbala gizee kutaa keessa raftan aga feetanis yoo dadhabdanis mana cufaa hin qabne mana balbala hin qabne illee ishii jettanii hin rafina. Ishiin tuni waanuma ta'e danqarsattee iddoon ishii raftu cufaan qabu garuu waanuma ta'e danqarfattee karra ishee san jalatti xarabbeezaa danqarfattee raftee jechuudha. Guyyaa tokko garuu dadhabdee odoon cufatiin rafte. Yeroo raftu kana obboleechi madaamii dhokatee lushaatti ol seenee gudeedee jechuudha. Nan himadha jennaan yoo himatte rakkoo guddaa sirra ga'a waan ta'eef hinameetiin jedhee sodaachise. Sodaarra kan ka'e itti dhiiste. Shamara waan taateef homaa gochuu hin dandeenye guyyaa kaan immoo garaatti ishee hafe. Erga garaatti ishee hafeen booddee garaan ishii guddachaa yoo dhufu madaamii shakkitee mana yaalaa geechitee marammarsiiste. Yeroo marammarsiistu kana immoo maal gooti dhossuu yaaltee fincaa yeroo marammaramu bishaan walitti mattee kennite jechuudha. Haa ta'u garuu wuxxeetiin ni mul'ate. Ani bakka gaafiitti na ta'e ishii mana yaalaa sanitti fincaanii walitti mattee kennitee wuxxeetii sana. Ulfaa miti odoo jedhanii manuma madaamii sanitti deebiti. Booda maal gooti? Garuu madaamii gaarii waan taateef akkanatti booda dhugaan baanan isheen itti himnaan biiroo si geecha nan lakkii ani bakka seeraa deemuun barbaadu gara biyyaa na galchuu dandeesse jette. Madaamiin seeyyamamtuu taatee gara biyyaa galchite. Yeroo galtu kana gillasabii tokko wal bartee gillasabii sanitti biratti galte maatii ishii dhokattee garaatti baadhee salphina kanaan maal jedhee maatii kiyya bira dhaqaadha. Garuu haa ta'u obboloota koo wanni ta'ee tokko hin deebi'u. Keessattuu shamarran biyya Arabaa keessatti yoo miidhaan sinirra ga'ee maatii keechan dhokachuu yaadina. Yoo sinis ajjeesan yoo waan fedhanis hin godhan maatii keechan itti galaa. Akkanatu na mudate kanan ta'e jaaladhee miti dirqama kana na godhe jedhaati maatii keechan itti himadhaa. Daa'ima ishii kana kan guddisee nama biraati. Amma inni immoo daa'ima ishii kanatti agarsiisuu eeyyamamaa miti jechuudha. Arabdoonni baay'ee ulfaatu. Keessattuu fuula yoo nama argatan. Ani wanni isiniin jedhu obboloota koo gizee raftan kutaa keechan gizee galtanii karra keechan odoon qollofatiin tasallee hin rafina. Ani ka'ee ilaala. Dhugaan sinitti qollofeetu amanuu dadhabeen indagana irra deebi'ee ka'ee tanan karra kiyya qollofe moo qollofne jedhee ilaala. Garuu jarri koo jara gaariidha. Keechi kiyya garuu boqonnaa nan qabu. Maaliif mana namaan jira? Gola ormaan jira waan ta'eef ani jechuudha. Kanaaf obboloota koo gizee mana ormaa
gola ormaa keessa hojjennu of eeggannoon nu barbaachisa. Shamarrii fi okkoteen tokko okkotee yeroo cabde okkotee sanitti deebanii itti fayyadamuu hin danda'an. Nuti illee shamaran akkasi. Rakkoon tokko yoo nurra ga'e rakkoo san jalaa ba'uu hin dandeenye. Rakkoon sun immoo maal maaraga keenya. Maaragni keenya nu tuqumuu qabu. Amma isheen kun kaadhima biyyarra kaadhima qabdi. Balaa kanaatiif kaadhima isheetiinis gargar baate. Keessattuu ijoolleen durugaa ilan godhatiin dhuftan ijoollee shamarummaadhaan biyyaa baatanii sirriitti of eeggannoo isin barbaachisa jechuudha. Adaraa keessan isiniin jechuu jaaladha. Ani yeroo tokko ijoolleen tokko qorichaa godhatanii dhufu marfee waggaa 5 waggaa 6 godhatanii dhufu maaliif hin jedha. Amma yaadee hin jedhu kanaaf haadhaaf hin jedha jechuudha. Ijoollee hedduun marfee waggaa 5 mee awwaalladheen dhufee akkas ta'een dhufee jedhanii baay'inaan natti haasa'u jechuudha. Ani garuu waan akkasiitis hin goones hin beekus jechuudha. Niif galee miti. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo keessattuu gizee gola ormaa hojjennu of eeggannoo nu barbaachisa jechuudha. Yoo ta'e immoo erga ta'een booda immoo ifa waan jiru maatii keenyatti himachuudha jechuudha. Akkasii turtiin wajjin gootaniif galatoomaa baay'ee.